Sibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Sibingelele umsakazo iGagasi FM, sibingelele abalaleli abasilalele emakhaya, umvangeli lo uphilani wakashibe from Emlazi under wozani nonke kuJesu iministry. Namhlanje ngithanda ukuthi sibuke izwi lenkosi. It's John number 19 iverse number 28 elakhuluma uJesu esiphambanweni elethi I thirsty means ngomile. But for the benefit of abalaleli abasilalele ngizocela iverse ukuyifunda yonke lapha uverse number 28. Emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke wathi ngomile. Ngifisa sithi ukulibuka kancane nje leli verse because ikhona iphathi la ethi emva kwalokho azi ukuthi sekuphelelisiwe wathi ngomile. I understand ukuthi maningi ama versions la khona abantu bekhuluma khona ngokoma kuka Jesu Kristu, but ke angimelene nalokho. But namhlanje ngifisa sikhulume ngale ethi ngomile. Here uJesu bazalwane, mhlambe if ingathiwa nje asilande kancane uhambo lwakhe ebheke esiphambanweni. We will remember ukuthi kwakuhambo olaliqala a day before and ukuhamba selihambe almost 3 hours ebheke esiphambanweni. La endleleni ke uJesu uma ngabe uhamba uyashawa, uhamba uyathukwa, uhamba uyahlushwa endleleni. So njengoba nje simthola lapha esethi ngomile, it because njengoba nje beshawa emzimbeni beloke amanzi eloke ebadrained, eloke ephuma amanzi evuza igazi, owagcina esendapha eseshulazule la elithi ngomile. Into engifisa ukuyichaza la ukuthi uma ngabe ethi ngomile wayengomele mhlamba ama souls, wayengomele ibandla, wayengomele izinto eziningi, wayomele amanzi, because we must remember one thing ukuthi uJesu wayeumuntu njengami. uJesu wayeumuntu njengami. So uma ngabe sifika in a point la khona athi ngomile, it because ubhlungu ayebuzwa, ubhlungu ongabuzwa nawe in a human being form. Like awukwazi ukuthi ungashawa 3 hours, awukwazi ukuthi ungahlushwa 3 hours, awukwazi ukuthi ungenziwa yonke leya pain leya eyenziwa for 3 hours then bese ungomi. Eyintweni zonke engifisa ukuthi siyibheke, uJesu into ayomele kakhulu wayedinga amanzi, not souls, not everything esingayimention. So you will see ukuthi uma ngabe ethi ngomile, laba ababembethela noma laba ababeyomkhaphela lapha eGolgotha bamnikeza uvinika instead of water. Lento le issue ukuthi they were understanding ukuthi njengoba nje ethi womile akomele izinto eziningi because uhlushwa enyameni. Zonke lezi zinto zazenzeka enyameni, zazingenzeki spiritual, but kwakuhlushwa inyama. So uma ngabe ethi ngomile ila khona edinga khona amanzi. Enye version mawifunda izothi my strength is drying up, echaza ukuthi emzimbeni wami amandla aphelile, so I need water. Then laba abamkhaphelayo bamnikeza uvinika instead of water. Mhlambe if leli verse ngingal-aligna nesikhathi esiphila kusona namhlanje, in life you will find ukuthi kunabantu abazaziyo idingo zakho, kunabantu abazi kahle ukuthi whenever you need help yini ekufanele bakunikeze yona, but bakunikeze something opposite, bakunikeze lezi zinto lezo ongazidingi. So uma ngabe ethi ngomile, God wayefuna amanzi, not souls, not everything. So bazane ziningi izinto ezenzakalayo empilweni zethu la khona soma khona, but people abasurroundile empilweni zethu bangasisizi ngalutho. But namhlanje ngizothi ake sibheke isiphambano ntambama, ake sibheke isiphambano la khona uJesu Kristu ale ngakhona, la khona uJesu Kristu
walenga elengela izono zethu zonke. So siyacela bazalwane emakhaya sisalibheka leli verse leli ukuthi siphinde sibheke neversion lapha ulast verse uzowuzwa sewuthi wathi ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. It because uJesu Kristu la uunderstanda iassignment yakho ukuthi njengoba nje wayihamba ke manje esethi ngiyawubeka umoya wami ezandleni zakho. Lento le yokubeka umoya wayine faith noma wayinokholo lokuthi I will come back. So kunanoma ngabe yipi situation obhekene nayo ngifisa ukusho ukuthi akhona amandla okubuyela back. Kunanoma ngabe yipi situation obone ngathi manje you are running through a situation dry, akhona amandla okubuyela back. Zonke izinto oziluzile zizobuyela back. Konke ongahambanga kahle empilweni yakho kuyobuyela back. Ukoma obhekene nakho namhlanje kuzobuyela back ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngicela ukuthandaza uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu ongcwele, uNkulunkulu owasidala ngezwi lakho. Ngaphandle kwakho moya engcwele akuvelanga lutho. Namhlanje sigubha umkhosi wePhasika ngenxa yokuthi wena walenga esiphambanweni ufela mina nabo bonke abantu emhlabeni. Namhlanje ke moya engcwele sinento esiyibiza ngePhasika ngenxa yokuthi wena moya engcwele wavuma ukuthwala icala ongalenzanga, ngenxa yokuthi wavuma ukuthwala izono ongazenzanga. Namhlanje siyabonga ke uNkulunkulu usasigcinile empilweni zethu. Siyathandaza ukuthi usibusisele abalaleli emakhaya, usibusisele everyone moya engcwele osilalele njengoba nje sithandaza sikhuleka njengamanje. Amen. Catch it now on the Gaga CFM app.